Ngiza Nendaba wena Uza Nendlebe. Nango-ke Part 3 uyaqhubeka. Uthi lo sisi lona indoda ke angithi udlule enqunu wayongena etoilet edlula ngale kwefoni unkosikazi wambona. Uthi indoda yamthethisa ngalelo langa yamthethisa yamushaya. Yathi ngikutshelile ngathi uzongiqhatha nendoda nonkosikazi wami, ngikutshelile ngathi angifuni ukuthi ubonakale. Yini enza ukuthi ubone? Uthi bengicabanga ukuthi uthi yena becabanga ukuthi ifoni ibhekele bengazi ukuthi ibheke ngale side ngoba besefuna ukudlula abanika iprivacy. Uqamba manga. Uqamba manga uthi ubefuna ukubanika iprivacy uthi indoda imuthi wahla ngempama imshaye ngolabhabha omude nje uthi fine akhala achiphise athi mina hayi ukuthi bengenza ngamabomu ngiyaxolisa ngempela uthi azitshele nje ukuthi okay imission yakho ukuthi laba bantu bahlukane. Uthi nangempela hayi kudlule uthi iphinde futhi indoda ithi ngiyakukhuza njalo ngikutshelile ngathi Musa ukuthi wenze lezi zinto zakho ngoba umfazi wami ngiyathandana naye and ngiyamthanda ngempela if uqhubeka wenza lokhu ngizokushiya. Uthi hayi ke wema nangempela ngibona ukuthi hayi no nayi indoda izongishiya. Uthi ngivele ngihambe ngiyofuna omunye umthandazi nje odumile enimaziyo nonke ngengize ngimusha ukola lo sisahamba yakena. Uthi ngihambe ngiye kulo sisi lo ngifike ngimtshela ukuthi ngiyacela ungisize ungiphe umuthi okudlisa indoda le. Uthi azama ukulokho eyiphekela indoda unangempela ke isangoma lesi simnika umuthi ukuthi azodlisa indoda yakho. Uthi azama ukulokho eyiphekela but le ndoda ilokho ingakudla ukudla kwakhe. Uthi azama ukulokho eyiphekela ilokho ingakudla ukudla kwakhe. It's fine ke aqhubeka lokheza kodwa ezovakasha. Uthi ngelinye ilanga ke athi uzovakasha uyafika la ufika indoda yakhe ikhuluma nonkosikazi ecingweni. Hayi uthi angene avula isicabha angene indoda ibaleke ihambe yohlala ekamereni. Uthi mayihambe ekamereni uthi afike avele akhumule abenqunu. Ngalesikhathi indoda ikhuluma nonkosikazi uthi ubusy uwenze ngathi uyazigcoba uyadunusa nje ubheka le. Uthi indoda ivele iphela amandla ivala ucingo uthi hayi zisho benza umsebenzi. Uthi hayi ke ubone ukuthi indoda ijabulile uthi ngalelo langa akakwazi ukuyiphekela azagcina seyiphekelileke. Uthi nangempela ayivuvuzela into zakhe athi makayivuvuzela indoda idle. Uthi indoda ife ngaye. Uthi aqhubeke uthi baqhubeke bathandana indoda noma ifa ngaye ayikakafuni namanje ukuthi ishiye unkosikazi wayo. Uthi aqhubeke futhi ahambe athi makasathana nale ndoda uthi aphinda atshela abangani bakhe bam-advise ukuthi yabona ke manje ngoba phela akafuni still ukuye kunkosikazi wakhe vele umshaye ngesichitho. Uthi ngisho ngithi hayi guys yonke lento angikholelwa kuyona kodwa ke ngizothini ngoba phela nami ngifuna ukuwina. Uthi lo sisi lo ahambe aye kusona lesi sangoma futhi esidumile. Uthi makafika kusona lesi sangoma esidumile amtshela ukuthi ufuna ukushaya isichitho umna kwabo. Isangoma lesidumile singabuzile ukuthi sivele sithathe isithombe kwenziwe into zakhona uthi ashaye ngempela umna kwabo ngesichitho. Uthi uthe uyezwa indoda yakhe lokho ikhuluma ngomna kwabo ithi enene umna kwabo uyahlupha ulokho emfuna izinto njalo into oqala useyaqala manje indoda iyanengeka inenga unkosikazi wayo. Uthi indoda mayiqala inengwa unkosikazi wayo so ngithi mina hayi khuleka sithando sami ngikhona iyasho ukuthi enene uyangiqasula ngimfuni kusho ukuthi isichitho nje sesiyasebenza kulo nkosikazi nale ndoda yakhe and uthi senziwa yimi uyena lo sisi lo owenza leso sichitho leso esenzela ukuthi bahlukane. Uthi khamba isikhathi uthi nangempela bagcine sebehlukene unkosikazi nale ndoda and lo nkosikazi lo nale ndoda bebeneyingane ezu2. Uthi lo sisi ngiyithathe le ndoda ngihlale nayo. Uthi into ke manje yenza ukuthi ngixoxe lesi story le ndoda manje sengizwile ukuthi ithola intombi emsebenzini and wenza lento le ntombi yenza lento nami engangenza kulonkosikazi. Uthi kubhlungu inhliziyo yakhe uphatheke kabi akazi ukuthi enze njani akazi ukuthi akhulume nobani ngoba uyabona manje ukuthi isikhuni sibuyele ngomkhwezeli. Uthi akazi ukuthi enze njani esixoxela nje lesi story befaka ama-emoji okukhala uthi uyakhala umngani wethu une-stress uthi akazi ukuthi indoda yakhe angayibuyisa kanjani. Uthi makahamba ayakohlola ayobheka kubantu uthi uyatshelwa ukuthi wasuke wamosha umshado wabantu
wasuke wamosha abantu bethandana. So idlozi likamfana alimthandi, alimfuni, alimvumanga, ngeke futhi limvume ngoba lona lazi ukuthi unkosikazi walo yilo wankosikazi lo waya oqala. Uthi manje uyasaba ukukhuluma nendoda yakhe ayitshele nokuthi afonele unkosikazi wale ndoda ayifonele ukuthi enene ayitshele ukuthi buyele endodeni yakho. Uthi zonke izinto, uthi ngisho abantwana sebeze bashada nalo sisi lo. Uthi ngisho abantwana sibatholi ngoba idlozi alifuni ukunginika abantwana ngoba indlela engathola ngayo le ndoda. Usisi nje behlupheka-ke kanjalo-ke emshadweni wakhe yonke into inzima. Uthi aze agcine emfonela unkosikazi wale ndoda. Uthi amfonele amtshele unkosikazi ukuthi sawubona sisi, ngiyazi ukuthi awungazi, ngusibani mina wakabani. Indoda yakho ngahlangana nayo emgaqweni nje, yangishela sathandana, yangitshela ukuthi nawe, uthi ngamchazela sonke istory, yangitshela ukuthi nawe, uthi mayingitshela ukuthi nawe ngangizibona nje ngoba uyathi angafuni ukuthi ngikuhlukanise. Uthi kodwa ngamgcina sengimthanda indoda yakho, saqala sitshontshana kodwa ngagcina sengimthanda, and manje ngaze ngagcina sengikusebenzisela isichitho. Uhlukananga nendoda yakho ngoba kwakumele uhlukane naye, imino wakusebenzisela isichitho ukuthi uhlukane nomyeni wakho. Ngiyacela sisi ukuthi uhambe uyoyilungisa lonto, uphindele kumyeni wakho uyokhuluma naye, unilungisa izinto ngoba mina izinto azingihambeli kahle ngoba kuthiwa ngahlukumeza wena. Hayi, uthi nangempela lo nkosikazi uthe nje engakaqedi ukukhuluma vele wavala ucingo, azangamphendule. Uthi manje noma ikuphi impilo yakhe iyabheda, yonke into is falling apart. Uthi ayikho into azoyenza, kumele akhulume nalowa mama, aphinde futhi athathe ucingo amfonele athi ayisawubona sisi, imina futhi ngiyacela bandla ukuthi enene ungilalele, ngiyacela ukuthi ulungise izinto nomkhwenyana wakho. Ngoba phela idlozi ngokwalo kuthiwa lalithi ukuze naye akwazi ukuthi athole abantwana nale ndoda funeka aqala alungise le nto ayimosha, ngoba uyena lo wankosikazi lo owayekhethwa abantu abadala. Uthi nangempela-ke indoda naye ibingasamfuni unkosikazi wayo, uthi wayincenga indoda baze babuyelana-ke. Uthi nangempela naye wagcina esehlukeneke nalo ndoda kanjalo ngoba wengasekho right, wengasakwazi ngisho ukuhamba. Kuyidlozi nje limshayile la kubuka lo mfana engasakwazi ngisho ukuhamba. Hayi, kwaphela kanjalo-ke bangani indaba yomngani wethu usixoxele istory. Nawe mawunesakho ngena ku-DM yami ungixoxele, uze nendaba, mina ngizuza nendlebe bese ngixoxela abangani bethu.